Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Satur. Manipod La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Kat imabot iti makatawen, ti panangar-arm ko kini Emma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Na yan ay sana makadlaw. At nakad ibagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan. Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason itirabi. Nukasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak to manan inton rabi Tapno yabkas ko teriknakan ka. Awanak inton bigat tirabi dito balay mi. Anda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rin nabiitan sa mo nga agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam amagunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agaramak lata kini Emma. Ay, bilibak man kan ka pare. Ay, oo na yun. Nagado ti lamok dito'y ruwar ti balay da Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kunak tumot ngamin kan ka nga umunig ka. Ay, mabainak pare. Sa anak akaskan ka, anaposkol ti ropa na. Unay kamatan pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawid tan. Tani, adung agpaiso ti lamok dito eh. Sige pare, agawit ta nga rudan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo a rosas Una anak ko, tasib-sibong akanayon. Mabaling ka di dumawatak iti sabong ti rosas yaw. Anwam. Isagot ko iti balasang ngararmak. Ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binasted na ka lang arudan. Mauma ka di mo ti pudno nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbang nga arma manak ka. Di yung mabalin na diktaran ti pusok, nanang. Ni Jane. Kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nila ang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur dito balay, ibagam nga awanak Ay na, umay nakamanan pasyaran, tinakaan anos asutur mo Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, katadamat riknak. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day dya tao. Ay, awatam lang mo, Jay, sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuam. Ha? Isunsan day ta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa char aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey, hello. Di tayo tinagan ko? Ala, sige nga Rudan, Joy. Tumakder ka, Joy. O sige, ang kukwak Jay regalo na. Coming! Uy, kunakon ket si kadayta. Oh, thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyamanak Para kumakin ni Emma dagita. Itad kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanyangay, awan nga ron ni manang ko Emma. Isu bye! Sator, agreeing kan. Aldawan, ingkan ije trabaho.
Itay pa anak kariingak nanang. Kahit apay adi ka pa'y labumangon anak ko. Masadutak. Na, apay adarikrik na nan, dapadapeng ka man no, gurigur ka. Na, saan ka mat nga gurigur? Jak sa kayatan ti agbyag nanang. Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangong kaki din, taing kagtrabaho. Agur-urayan, dagiti kakadwam iji construction. Awan sa talaga tinamnama kay ni Emma. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo tabagi manak ko. Kadi na ka magkayat. No saan na kaakayat, bye-bye amon. Pare sa tor, no saan ka amangan, nakapsot kang agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi. Ngamawan ka no. Kunak ngamin kan ka, asar da nga mon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga rod ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampay ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito yung aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapno da pamiksam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahing. Agladlading itak ta pumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Adu dita, kunak manin. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arosas ijay sangwanan ti balay. Agsabong da pay mo't. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang. Nag-imot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apababainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardengam ngaminin nga arman. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi kat kateng nga anti aldaw. Amangan nga no awan ka inton rabi eh. Iso asinapsapa kung ti may agaram. Anya, umay ka agaram. Huwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga rodan. Agyaman ak, tanang rik na ka. O sige nga rod. Agawid kan, ta ituloy ko pa'y ti aramidan. Anda akon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lulam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Awon gayam. Adda inted na kanyak. Nga amok ang magustuam. Ha? Anya day ta? Mabit lang, Ni, nabalkod mo titidaan na lupot? O atoy, parakan ka. Ha? Ni, basit a botilyamot gayam ti kargana. Gayuma day ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtod ka no day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma. Babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak nga eh. Mangipatid-tid ka lang iti inuman ni Emma. Isuti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, Tausarak tumad, no adda makurso na daa kabalasang. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlangan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da, Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko ipadas da ito'y gayuma.
Kitaan nyo, nanang, o. Gayuma dayta. Huwag ka no, nanang. Patid-tidak ka no ti inuman ni Emma. Ay sus, tilar aramida man ako. Ay, nananang. Matagikwak tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usaram daytakin ni Emma. Ah, Pilitom kit din ti babae amangayat ken ka no awan matrik na anaken ka. ni nanang mat. Numaamwan na nga agar-aramat ka iti gayuma. Ay sos, dakdakkel aparikot ti ipainaken ka daytanak ko. Awatem nga minen ti pan nakapaay mo. Agaram kan ay iti sabali. Tapno saan ka amakabasbasaw. Oh, anya ngay pare. Pinadas mo jay gayuma ken Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balayda. Apay ngay. Ay, nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo ni Emma, iti dayto panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakas dito ya plan-plan wak. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Hangam di nakakayat. Oh, di gayuma amon. Dakas sa dayta, pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka dito inted mo agayuma. Isublem, adi mo pa inusar. Aklo naklangan asan nakakayat ni Emma. Kastalatan? Nusan nakakayat ni Emma. At damot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kanyak. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam dayto ay agayuma. Ibagam lang kanyak pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, dahi tinalipatan nyo apayong yoy, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga abumakuten ti tao. Adon ti malipatan na. Mala, umunag ka pa'y balasang ko. Saan na, nana? At dapay pa na. Umunag ka, ta ipakitaken ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay may. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas? Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man nga rod, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Mala, agtungaw ka pa'y balasang ko. Ah, Sa to, ranak ko, umay ka ditaw. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Iso, ti bagbagakan ka ni Jane. Anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridak nga anak ko, ni Sator. at dapay gayam baro nga anak yo, nana. Mala, agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, amirindain niyo, Jane, jakla yung pagkarup anak kapimpintas Kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay. Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga ada meeting da senior. Iso ana amok ni nanang mo. Kastagayam. Jakla yung pagkarup. Ati Jane, akanayon na adakamatan kanyak, kat napintas gayam abalasang. Ha? Jak amo adak da kamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang, mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y laang, tadyak pa'y na isagana. Kayat mo ka di ama pantapasyarin dagiti mulan ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumot na dito inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kayat mo ka di ti sabong ti Rosas? Ha? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti Rosas? Bayam, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Wen, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ti gagara ti baro amang pasyar iti balasang. Patasak ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ning amin nanang ko. Agapura amang asawa akon. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane. Di yumat namin yung bagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo na pimpintas angam ni Emma.
Nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako. Ken, adayuan na singsingpot ni Jane ngem ni Emma. Ayan na nga, gayo, ma'am. Insubli ko ni Jay barkadak. Nasayaan. Anon pa'y lang day Jay ngay? Ni Jane langan ti armak, nanang. Saan mun apabayagan, anak ko? Tainton sumaruno a meeting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga sawa ti buridag kaw. Napartak dagiti paspasamak, Mr. Lonely. Takalpasan lang ti makabulan. Nagbalinan akaayan-ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi metten ti kalay sami. Ket inaprubaran dagiti naganak mi. Ket nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngem napnuan ragsak. Saan ko a pinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbaglakit din. Ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumet lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.